Dia ha mahlatsi dia ka bohlale. Ha re se re tjho tjena mmuye motle wa tseba ebe se le ha re dumisa lentswe jwalo ka tloloko re le dumisa jwalo ka tladi ha entse e duma ka maloting ka kwana re o mema jwalo re o memela lenanong le bitswang ka maritshwaneng re le ka hare ho lesedinyana le bitswang Lesotho Tribune mme re ho la bobedi bekeng re sheba haholwanyane se etsahetseng mafelong a beke e ka sitana le tse ntseng di etsahala ha jwalo ka ha beke e simoloha tjena wena mmuhiye motle ha re tle re supe hore rona ba maritshwaneng letsatsing la kajeno ka hare ho Lesotho Tribune re o phuthiletse ditaba tse tla hlaha ka hare ho parlamente ya Lesotho e ka sitana le tse leng hore ile ya ba dintlha le di etsahala mane Sontaha ha re bona letsholo ka hlaya ba lona letsholo ka nnete la kgodiso ya moruo letsholo la kgodiso ya moruo RFP Revolution for Prosperity ha re ntse re tsamaya ka ntle ka mona re utlwa medumo melomong ya batho ba ga athe ha ile tjena ntho ba qala ho e bona ka sebokahadi seno se seholohadi sa kgohola qoko sa ho thakgola mohuo wa lona letsholo leo la kgodiso yona ya moruo mme nnete e salang mohuye motle seo ebile seboka se bonahalang se atlehile se bile se hlaloswa se atlehile ka ho fetisisa dibukeng tsohle tse bileng teng tsa diphati tsohle tse bileng teng tsa dipolotiki tsa kgale le tse ntjha empa letsholo lena la kgodiso ya moruo ka dikgwedi tsena tse pedi e seng ile party e seng ebile e tshwere certificate utlamane IEC komising e ikemetseng ya dikgetho ka nnete ho bonahetse hore ntle ho tikatiko ntle ho qeaqeo e hlile e na le dipalo tseo e hlileng e tshositseng diphati tsena tse ne sentse di tseba bile di bona hantle hore ke tsona ka pele ka bolatedi mme jwale ba bone hore ke eo RFP le yona e teng ka hare ho batho ebile e ka nna ya ba itlhoma pelenyana ka seboka seno se leng hore se ile sa ba teng ka mono ka Masowe moiye motle re tlo di sheba ka botebo ditaba tseno hore na ha se le jwalo na se bolelang le hore na ha e mona jwale ho utlwahala ditaba tse ngata haholo tse tswang melomong ya baetapele ba dipolotiki e ka sitana le balatedi ba bona na ebe e se hlile le hobane ba hlile ba bona hona wa feta moruo na dikgethong tsena tse re tlang ho tsona empa ka hodimo tsohle mona mo re yang teng parlamenteng ya Lesotho moiye motle re tle re supe hore ho na le se bitswang pledge seo maparlamente a se tekenetseng parlamenteng mono re tla qala pele re ke re buisane le mong wa bona pledge ena ke eo e lebisang naha ya Lesotho dikgethong maparlamente a re a ne a ena le pelaelo ya hore e ka nna ya ba ba bona matshwao a isang hore e ka nna ya ba dikgetho di tla qetella di tjheshisitswe ke ka hona ba ileng ba qetella ba kopa hore bona le mmuso ho be le se tekenelang fatshe e le ditumellano tse bontshang hore go tla tlo fela ho bue dikgethong mme ha re le mothating ona hore ka ha ditaba ha se tsa rona ke tsa maparlamente re dumelle moiye motle re hle re buisane le maparlamente wa mokgotlo number 79 mona e leng mohlomphehi Tefo Mapesela re ke re utlwe hanyane ka taba ya maemo a ne re kileng ra bua ka ona a di-committee tsa tse leng hore di bonahala di beheletse maparlamente a mang ka thoko parlamenteng mane ha ba bang ba bonahala ba hlaha hangata di-committee tse fapakaneng mono parlamenteng hona ebe maemo ha jwale a ditaba tsena tsa di-committee ke a fe dintlha tsena ho tswa ka tse ke qadileng ka tsona re tla di hapella kaofela wena moiye motle mmoho le mohlomphehi Tefo Mapesela kwano jwalo ka ha re sentse re hlile re mo fumane mona mohaleng mona ntate Pesi re a o dumedisa ntate re ba Lesotho Tribune re tsamaya ka hara marangrang ntate lenaneo la rona ke le bitswang ka maritshwaneng kgotso e be le wena mohlomphehi ntate o ntso phetse hantle moya o ntso foka hantle hodima dihlaba hanyane fela ka matla ntate ai bona o di mo kwa
hona mapeleng hantle o ntate ha o finyane le nna mona ke bona ga di camera ba ka semaela o tshore o santsa re taba tsa ka ke tse o chaela monona ka lehafing sentse ke tla bona gona re etsa jwang ntate ke tla hlophela pela ka mona ka re ntho di tla ba ntle ntate pesi ke lebile haholo hle ntate matsatsi a ho feta la ga bua le wena ka taba ya dikomiti mane parlamenteng ho bonahala e ka re morearea o teng ka hare ho dikomiti tsa parlamente tse fapakaneng moo ho bonahalang ditho tse ding tsa parlamente di hlaya hangata dikomiting tse ding empa ditho tse ding di beheletswe ka thoko ditabeng tse jwalo ntate re ne re hle ntate o ke o re fe hore na ebe boemo bo ho fitlela ha jwale bo ntse bo le ka tsela eo bo leng ntse bo le ka teng kapo bo ile ba qetella bo lokisitswe na ntate ka kopa ke tle ke utlwisise hantle ntate kore o bolela hore o bua ka omnibus bill o buetse o bua ka pledge hape eo le tekenetseng ke nempa ke re ke utlwa gona ke omnibus bill eo e kenella ka moo ka hare ho taba ya pledge e le saenetseng hore ha ile mona e se le teng ho tswa mane di-reformong ho bolela hore le tlo sebetsana le yona hona jwale pele ho bua dikgethong le boetse hape le dumellana le mmuso hore jwang kapa jwang nako ya dikgetho yona ha e fihla ho bua dikgethong okay ntate ya utlwahala ntate jwale ha e le moo ditho tsa NRA re ne re utlwisisa hore haeba jwale parlamente e tla kena ka hare ho yona omnibus bill jwale e be tla shejwe e be ka taba o tlwaelo ya hore ba tla lokela hore neng dikomiti di ba bitse ba ke ba tlo tla ba botsa dipotso mona le mane ha mosebetsi ono so ntse o tswela pele eba ke process e leng hore jwale e tla qetella e tletse le fetwa molao ka ho feletseng ho tlo etsa jwang jwale ha ile mo bona ba ntse ba qhadiwe tse ha pledge se le teng
Parlamento contiene ma io conosco dove dove come dice che tu devi andare a fare il campionato. Per cui un po' di sai ya le Parlamento va a esplodere la ora non va a fare da bin ma le Parlamento. I scelte da si vedono che non chiaro la media della bandiera del colore di per la come va. Io è sai questa rosa. Il Parlamento ya ora bisogna andare di keyboard. Ma è anche con le regole di che dove che na che va a vedere di ma vai di chiara della vai ma mi fa una buona di cose di stavo ma va vai quindi guarda ya come vai ma rischio sono veramente comunque poi era così ora il giorno di che ci può trovare una giustizia che insomma è ma trovava che ci vedo ma io che la Parlamento loro la non ho più di abana bantu aliti ba ta kicha wale ba kono wa nyanya da ku ku kira ku barane Olwalo ndati taba go bona bjale go tlo botswa bo mang dipotso ha ba tla bona ntlha tse hlwetse le ke lang go di tlhakiswe le cavolo come mai mi giocare di fuori le cavolo come che vai a vedere ma come no bisogna seconda gara di come lo anda ma papà parla con lo so che stiamo parlando non c'era in cioè so da na ho sai na cioè le se come che ma a già le va che con io ma na da lo banco le vuoi ai di che va ya da mai ka bona da mai ni tang kwai li da ba bona ko au tra le mun tra ma kan da ga da mai ni la ta chi ni ni da ni de mun da bi ni da bona ka cha bare wale ma ma da ba ni mana da ni de ka wo anda so no so da ma kai ga ro ga du so ga ma pala wona mo ni el día ya le comunque o tao sa kan ka ye no da ba ni ta ma na ara mo ko mo ko da ra ko ado la ma go to o a ma ni mo che le tu na o ni na che re ho ya so ya na da na e mo dai le cho ti re do la ga mo do ti yo to da mo la o ko ko in tra ma o mo to ti ya ara mo dai na ba bange kwai ba yo la ya ben dia mala o ana da na hola ga ma dai rom ba dai yo la mala o ya se mo ko dai ka dai no ya da dai na vera entra dai a o ko no dai o ne lo que dan todo lo que mo dai o no de dar da na lao de mo ko dai se ta so tela o na o ni de to na a tela aduna hola patai ne pungwa kura apo holi ke mana alu na dara o mo to ko hola trange de ta ana wa ni mo dala na dare mo di na holo ke ma ma pe go wa sa wa ai ba tuna holo ke na an ka ngo la mo to ya sa ga letho tuna holo tla nna nke ka o itsetsi wa sa ka hore taolo ke a tuna holo le ha boholo bona ile ba mo totseng anda Bana ebe ka ona ka go plena le thuka mo ebe ha di yo taba tseo re mohlomong di ke di ebe ila ka la nyabugela ke le bone gona ntse di tlo tsantse di le jalo ka bona le phetho nyane e tla ba teng
Okay, na le pesi. Okay, na le pesi. Jwale ntate o re ka pledge hona ho se ho hlakile ntle le tikatiko ntle le qeaqeo Basotho ba re bohileng ba hle ba utlwisise hana jwale hore ehlile jwang kapa jwang nako ya dikgetho ha e fihla naha ya Lesotho ya dikgethong ha hona letho le tla bonahala eka mmuso o ka hlotsosa le tender ho latela rona mohlomong pele pledge ena e tekenelwa ho no bonahala matshwao a feng a ka nnang a neng a ka nna etsa hore re tla tsieleha hona dikgethong re tla kena kapa tjhe mohlomong ile ba ka ketella ba se ba re tjhelete ha e nna tjhe bonyane le ba bonahala eka ba ha ba itlhalosa ba tshohile eng e le mmuso wa ba neng pa le tshohile fela moruo o senang nkwe ntate tjhe wena ha o sheba maemo parlamenteng moo ntate Mapesela o le motho o sheba difahleho tsa maparlamente o bona jwang o bona eka party tsohle tse teng parlamenteng ehlile di a balabela dikgetho kapa ehlile haholoholo re sheba le bona ba le bene le ditho tsa NRA hobane ba bang ba bona ke re ntse le baetapele ba di-party okay ntate ela ya maobane yona ya moka o entse wa baetapele ba dipolotiki ho ba teanya le dihwai ka
development for peace education na o ile a tla feta pela yona o ntse le di mo kwana ditlhabeng okay nna le pesi anda de mapesela re le buile haholo ka nnete ntate ke utlwa ka dihlakile ka nnete dintlha tsena go jwale Basotho ba tsebe go jwang kapa jwang ha o sa thekesela e hlile mmuso o itse ha e otla fela tshepe ka ha e la fela tshepe ha nako e otla ya go jwale ho kena maboxing o kgethwe mogao Basotho ba tla ithatela ona e tla hle fela go be jwalo ntate ka pleasure ne se nyetsa itse ka nnete ke taba e ntšha gore mme re a le bona ntate ka hlahiso le seding eno ntate ha o be jwalo ntate pesi asemo he re mo leboa jwalo he mmuhi ya Kgabane wa Lesotho Tribune ka hare ho maranga go file taba e ntšhakeng ya gore mmuso o tekenne le maparamente ohle ka boitlamo bo reng nako ya dikgetho ha e fihla tšhelete e teng mme dikgethong ho auwa go bata kapa ho tshesa naha ya Lesotho e tla kena dikgethong re mathele mebarakeng fela ka pelenyana ge be re khutle wena mmuhi e motle ge re khutle re se re nka mokgahlelo wa bobedi tabeng tseo ge ntseng go fa tsona ge bile re jwale re tla hle re mmule haholanyane ka ho tsena tsa RFP se letsholo la kgodiso ya moruo ge sheba se melomong ya Basotho maemong ana ao se bona hetseng ka teng seboka seo sa Sontaha ge bile hape ge sheba le dintlha tse dintse ya mara le dipolitiki ka botebo tabeng yona mmuhi e motle re khutle fela My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Mmuhi ya Kgabane ke rona bana re boetse re khutlile hle re khutla re ntse re le matata re le mafolofolo ruri gore re boele re o fe hape dintlha ka botebo hodima tsena tse etsahetseng ka mona ka ho RFP ebile seboka re sentse re na le ntate Mohaila Damane kwano mona mohaleng ntate Mohaila re sentse re na le wena ntate Mohaila mona mohaileng ntate ntate Mohaila o phetse hantle ntate wa ka re a leboha hle ntate re lakatsa gore re ke re qoqe le wena ka hare ho Lesotho Tribune ka lenaneo le bitswang ka Maritshwaneng ntate hobane jwale ditaba tsa Lesotho le tsona ka nako ngwe di hloke batho be tla re ha ba di bua ho utlwala eka e hlile nnete e lokela hore ke e bue le yona fela re tlohelle taba ya rona motho e le motho
o ratang ha o rate eng jwale ntate re ka lebaka la hobane Basotho ba tseba hore tjhe taba yona ha e teng o le mohai la damane o ka e bua o shebile taba o sa sheba taba ya hore na mang ke mang eng ke eng kae jwale re ntate wa ka pono ya mahlo e ka ba ke ka marangrang e ka ba ke ka Thomas ba hore jwale batho ba bang ba ile ba re a ke sa rata ho lo ipontsha ke lo hlaha ke bone hore na letsholo lena la kgodiso ya moruo ka mane ka Maswe e ka ba le eme jwang re hlile re kgatla ho isa le wena tsela di mohaila ba re ithutile hore taba ena se tshwantsho se boneng e bakile ditaba tse ngata haholo ka hare ho diphati tse ding tsa dipolotiki jwale re ne re ntate le wena jwalo ka Basotho ba bang re ke re bue le wena fela gona ka pono ya hao ya mahlo ntate ha wa lahlela mo bohle baneng ba lahlela teng le di-camera tsa bona o bona seboka e le seo sa party e nang le dikgwedi tse pedi e le teng ntate ebe o bone le boemo bo ka reng bo tla etsang ka hare ho dikgetho tsena tseo re bileng re qeta ho utlwa ka e mong wa baetapele ba diphati tsa dipolotiki bile le parlamente bokgetho a mokgotlong ntate Teboho Mapesela a bontsha hore ba se ba tekenetse boitlamo maparamente le mmuso hore ehlile jwang kapa jwang nako ya dikgetho ha e fihla naha ya Lesotho e ya kena dikgethong ntate jwale re ke re utlwe ntate hore na ka ha o majwana mabedi ba betsa hole na wena o le ntate Mohaila Damane o ka re o bona ka ke seboka se isang RFP ho kae nda ya le wa ka jere ke kombe o tsamaisi ba ka ya tribune Lesotho ka potolo lenane o lela la ke ba tsa ka Maritshwaneng e ya ntate ka Maritshwaneng e ya nda ke te ke era go mo ile mo mamedi wa lenane o lela la ka Maritshwaneng e ke kala pele ka go kashi ka le taba tsa gona ke ya tsa ba matekete ke ne ke sa isa hantle ka mona ka mohale empa ha o ka ha etsa la poso ha o ka etsa la poso ya hore ke ga o ka mo WhatsApp ya o mo na di mo ho o be le tsona ha o ka etsa la poso ya go ke ga o ka mona na lo mo tse go be le tsona e tla be tsa ba le sha ke a le buanda mana mo ke anda ke wala ta ne ya ngwana mme jalo ka ha o bo ke o ta ba golo ke seboka se sa RFP se ne se tsewe tsa tila ne na maopa anda ka seko a ja ka ba teng empa ho bane jalo ka ha o so bo ntse o re wala tela ba boemo ba tselo pele wana kwa le tsena nka bona na ho ntse ho etsa la nkenta bone o rana ba America tsela ke setse ale se tshwantsho se ka ke mo ka ne di bile sa hore batho ba le ba di ka bongata bo mona bo Mosotho a tla ke bo hlonngwa anda wala tera hore na mohlomong lekgotla leno o etse lekgotla letsholo genda ke le seala la nako e kae jwale ba re ba tsile ka ditsela tsohle kashi tsa hore mefuta eo ya go tsamaya gobane go bona etse difofane go bona etse dibese go bona etse dikoloi tse nyane go bile go bona etse le diteraka tsona ka letlholo ka gobane le ntse ke tsamaya matlhogo mona tse di ke ka kopana le tsona ka di bona ka mahlo anda ihleng ka re go le go memedi haholo jwale re tatabeng ya hore na ebe taba ena e reng re ya ipapisitse le hore taba tsena ka ofela ntse ke etsala tjena e le boitukisetso ba dikgetho tseo re tlang ho tshwara kgweding ya 10 haeba modimo o re thusitse taba di tsamaile ka mokgwa o di leruweng ka teng ha o shebile bongata bono ba batho bo leng bo le moo go fana ka tshepo ya gore go bonahala lekgotla lena la RFP kapo letsholo le tlanne le telle letsholo lena la RFP le bonahala Basotho ba le tsholoetse ka bongata bo bogolo mohlomong ka mabaka a fapaneng a gore
haholo makgotla a teng ngwana jwale o a seng a ke a ba teng di a ntseng a le teng o wana etse a botile Basotho empa etsa morao hore na taba tse ka reng tsena re tla di hopola mane 2017 hore ha o ka wa thewa lekgotla le a Kubotata ya Basotho le yona le a fela nnete tsale bongata bona bo bona itseng ba re ke kenya ba bona ba Kubotata fela e le tsele bongata bo dileng o ka reng ke bo lokelang ho elwa hloko yanda ke hopola hore ka nako yona eno kahle ke ne ntse ke le tshebetsong mmusong mona empa yanda ka hobane nna e tsale ke le motho ya ke reng ha o batla ho hatella ditokelo tsa Mosotho mpola pele jwale nna ka bonna ho sontso o hlakile hore o ka ba thata hore ya ka tokelo motho a e hatikele jwale ke ntse ke le mono ke ne ke ntse ke kanya letsoho ditabeng tsa naha ena ya heso ebile ke tseba hore na melao e ntamaisang e nkgile ha e fihla kae jwale ka nako yona eo e ne re ha moetapele wa IBC a ne a bua ke ne ke ho batho tholang kgolo wa bua ebe ha ke bone bongata bono bo neng bo bonahala bo ekare bo mosetse morao ka nako eno jwale motho e mong a ba re nna o tlo hlanya ka mora dikgetho ha taba le se sa le tulakgolo jwale ke sa bone monyetla wa hore di ke kenya ba tulakgolo mme ka nnete ile a re sephetho ha se hlaha ka nqane sa hlaha ho bonahala hore ntwane e neng e bonahala mane ga bona ha e sa le setshwantsho sa ntwane e neng re bona empa mono motho ke ne ke ithute hore ho lo tla etswa mosebetsi o lekana e le hore mona o ka nna ba tlatsa ho fapana haeba ho ka wa etswa mosebetsi jwale hona sebokeng mono ko nka ho bua moetapele ho bile le taba ya e buileng ya itseng ke a le bona ke lona bana empa bongata bona ba lona bo ka nna ba ke ba re letho ka honyane haeba ha le le tjena ba dilemong tsa ho ngodisa ha le a ngodisa e leng hore molaetsa wa bohlokwa haholo a go wa faneng ka ona ke hore batho bano haeba ba batla ho beha RFP ho roma RFP puso ba lokela hore ba bona hore ba ngodisa mme ba bontsha hore ho tloha ho sasa ke tsatsi la pele la kgwedi ena ya Phupjane a bontsha hore IEC e tla be botse dithuta boingodiso jwale ha re kena tabeng yona eo Basotho ke batho ba tjena kahle haka hona jwale ha o ka etsa phatlalatso ya hore mafelong a kgwedi ya di a Phupjane e ka pele ho etsa ra be re ile ra hlakisa kaofela ha rona ditokomane tsa rona tsa boitsebiso lefapheng le ikarabellang taba eno ha e ka phetwa ya nna phetwa batho ba hore Basotho e tla re ka tsatsi ya ho qetela o tla bo bona e le hona re subuhlellanong mono e le sesupo sa hore taba ena ha re a bonahala re iketse hloohong mme sebopeho seno kapo tlwaelo eno ya rona re le Basotho ha e ba fela pakeng tsa rona jwale le dikgetho tsena tse tlang re kekeng ra e lahle karolo e kgolo ya batho ba leng ba le mono e keke a kgetha Basotho ke batho ba hore da se karolo e kgolo fela karolo e elellwehang hore e re ka reng e consider ho le ka fiesma e keke a kenya letsoho ka lebaka lona leno la hore batho ba tleng ba sa tsotelleng ditaba tse ne amang jwale ho boetse hape ho na le taba ya batho ba ka ntle ho naha haholo ba naheng ya Afrika Borwa bao le bona e neng e le karolo mono ba o bileng moetapele wa RFP ya buileng ka bona le bona ho na le phephetso e ba tobileng ya hore ditaba tsa mosebetsi ditshenyehelo empa ha e ya ditshenyehelo e ka nna ka e bella ka thoko hobane leshano le lebe
RFP ke a tlola go lata batho Afrika Borwa go ba tlotla ba kgetha empa go ka mpang ba teng ka mpa ba diphephetso tsa mosebetsi empa na o bua ka tsa go la le nyeba ka go tla ka mane go kusitswe na di tsela tse ka ofela ke le go tla ba selekane mo le tsa ka mo ba sotho ba ka ntle ona ba tle ba fule tokelo ya go kgetha ba re gona mo ba teng le gore ga ba yeno ya tle e ba bere ba sotho ba tloela ditaba tsa le tse ke reng ga batho ba tleng ba sa ikele ditaba tse ke amang tlhogong haholo e ba re ka mamela dipiletso ba moetapele wa RFP ditaba tseno kaofela di tlhage e ka bona RFP ha e fika dikgetho mane e tla tla ka dipalo tseo di ka tsa ananang le gore ke re go tla le letšha kapo setšhaba new thala bodiba ntho letsholo le letšha ba boemo ba lona gona jwa lekgale e yana le mali lekgetlo la pele moetapele wa thala bodiba ntate lona letsholo la kgodiso ya moruo mantshonyane ba nola re batho ba se ka nna ba le dietsa gona jwale o lakatsa go utlwa mo dietsane ha santse a sebetsa mme re belaela gore taba ena e ka nna ba ke yona entseng gore a phatlalatse mono sebokeng gore manifesto ko mohuo ona kono a bile a re ha ana le ho kena ka ona ka ga ona a o ba le ka fela bana o tla ipisa batho ditsebe ho teng a kampa a qotsulla dintlha fela mme ha ga dintlha tsa ile ga di qotsulla o la qotsulla haholo ya temo hore temo ke yona ntse e tla etsa hore basotho ba boelwe ke sotlhe ba re jwale nthape ke ya go ba sebetsa batho ba lapileng tshantse go gogisa batho ba gore ka mpempe jwale a supa meolwanenyana e menyane gore na tsa temo tsona di tla sebetsahala jwang ya ba tse ka gare mohuo gore ka ha mohuo o ngwetswe ka Sesotho batho ba se ba tla ya ipalla ona jwale batho ba dipolotiki ntate ha ba ke tsona dipolotiki ba re ona ile bolella setjhaba fela gore moruo fela batho mehuo ba e tshwere ka matsohong ba fule mohuo a ba re ke tla etsa bonnete bohle ba gore batho ba ba molao kaofela e mong le mong o tla tloha mona a tshwere mohuo a lo ipalla ona jwale ba dipolotiki ba tloha ba rona itse lo betsa batho fela gore moruo le hore ho tla lengwa moroho kapa diapolena di a rekiswa jwang jalo ka ha le yena na di rekisa diapole a bontsha go ila ka di rekisa na ntate o utlwa e ka e le ke ntho tse bang ha ba di tswa melomong ya balatedi ba di-party tsa dipolotiki e ya ba thusa ntho e ba thusa ka na ya ba thusa kapo gona le hore ba thuse ba diella twa ga o feta twa ga e sentse hle wela jalo ka ile mo o tshotse hore jwale se bona etso re bile se boka se atlehileng ha ba ka ba fela ba ya dikgetho ka dipalo tsona tseo go a hlaka gona le ho ngwe o tsha o tla etsa ka le tlo ka ha o tseba ke a bona hore ke motho ya ka sala ditaba morao ke ka etsa bonnete ba hore ke fumane poelo ya moetapele wa RFP ka botlalo ke ka etsa hore ke fumane ka botlalo le ke tse bonolo hobane e teng marangrang mona ebile hore e ba boteng a fapaneng le bo YouTube kwana e teng jwale ke ka etsa hore ka nne ke na le thahasello ya puo ya hae ho fapana le taba tsa lenyakwe mo tla e fumana teng o tlo fumana hore e ka nna ba kgatisi ya ho feta hora tse nne kaofela ba ka ha ho yona ka moo puo e teng he ya moetapele ka nnete utlwa ke dipolotiki tsa rona ke re tsa Lesotho ka sia ke dumele o na le motho a lokelang ho makalla ditaba tseo ditabeng tsa moetapele jwalo ka ha o tlo o bontshitse o na le dikgatso tsa ditlwaeding empa e hlile a re ka nnete ke tla etsa le tla tloha mona le tshwere tokomane eno e phatlalatsa moruo kaofela ka nnete ya hore o na iketsela hore a le hore moruo ka gona ke moruo morao ke tsela ha o bua ntho e utlwang ka e ka re ha se yona re na tshora e tlameha le karolo ya moruo jwale ka nnete o re nna tse ke dumela hore ha na re ditaba tsena ke ka di bala kaofela hobane
jwale di tla di bisa tsebe go ba ne le tokomane e telele yanda mme wa tseba hore nna le wena ntho e bitswang e ba kwa e bitsang listening skill yanda ke ntho eo batho ba fapanang ka yona le ho latela dilemo le hore ho na le nako eo motho a dulang a manela ke mo gona ke sekolo mane go tla ba le nako ya break go bane o kekeng wa tsepamisa maikutlo nako e fetang nako e itseng jwale e leng hore ha e ba re le sebokeng jwale e ba puo ya moetapele e tlo tla e nka hora ba nnete re tlo tla ka mamela le 30 ya pele e le yona re tla fihla ka thata ho yona e leng hore ena e nngwe e tla be go tla ba santsa a senya nako fela jwale ka nnete ke botoloki bo ba dipolotiki ke seketho mme o itsela taba eno ya thusa kapo na e tla be paretse bimba yona ditaba difeng ha ka nnete ngwana o re ke a gola mpe le go tla le le lokelang go ipolietsa o matlafatsa molaetsa wa lona o fapana le o tsepamisa maikutlo o dima melaetsa ya magotla a mang re santsane re le gona mo ntate mo haila ke re shebe gona e be kgopolong ya hao di bukeng tse tseng tse di tshwana di dipati tsa dipolotiki na go bole ka hona le ba khutlang haholo le tsona tse tlhaetselletseng ka mahetla ba sa bua ka moruo kapa ba sa bua ka moetapele wa moruo na ile motho ka kotlolo na hona le ba khutlang fela kapa ba di re ha ba eno ba ke ba bue ka taba tsa bona kapa e mongwe le mongwe jwale pele a bua ditaba tsa hae o tla ba ntsa kenya taba tsa moruo a bila kenyeletsa le moetapele wa moruo ka ntho e le ntho mme taba eno e arabelwa ke hore ha eba mohlomong ba ne ba bona hore e ka nna ba ha hona setjhaba se sengata se ka nnang sa ba ka morae no tsela lebaka le baka kgathatsehang taba eno ba e supa fela ho na le kgathatseho e itseng ka ditaba tse tsa moruo ho latela boithuto ba baetapele ba jwalo bjale hore ha ona bolala ka kgutla fela bjale ha re shebe yena gore le yena ke ene o buile ene o bua bjalo e le hore nako ena ka ofela ba ntse ba bua ka ena ba bua nthwena le nthwena le hore fela a ka thetsela e le hanyenyana fela rona ba bang bonana ba ntse ba etsang kapo ba bona jwang ha ikamahanya le taba tse tsa rona ba bang ba ntse ba reng ka ena o bona e le ntlha e tla mo thusa eo kapo e keng ya mo thusa Hona le taba hore motho ha ntse a bua ka wena o ipapanya o ka re ntho tswelle pele ka mabaka a hao fela hona le boemo bo ha motho a bua ka wena o lokela hore o tlolle taba haholo haeba a buile ka wena hampe hona le boemo ba hore o lokela o tlolle taba le ha kalo ha o ke wa tsepamisa maikutlo o kana mang o itseng kae fela jwale ho na le nakonyana e ya tseba le motlatsi wa pala ya eba moruo o nna bontsha ga kana kitsa o be sa le ke ntse le akabela ditaba tse buang ka moruo fela ho na le tse dintse re tla di araba jwale ke ha na thakola mona ana thakola letsholo o na botse ka tsona ke o no sontso la ditaba tse taba telle pele ba le tsheke le sotumo ya botsa ka hona jwale ba eta pele bana ba bang kapo makgotlana a mang a ka reng ka o ba tswa ona a ga ba tsanyane fela mo le ke bono re bitle ka nna ba se motho a ratang o tsa le a kena la ditaba tse ka tlhokona ka be le a tsana fela ha ba re o fela ba re ya ba ya ke buena jela ora ba fela ha ba re mme ya gola taba eno ka le ka go la ni ke le ka go le le e mo tshika ba ile o tsa misite ba go ba di taba tseo ya ba se ba le tsora ba ke ka o la ta
se pamisa ba ikutlwa nna ne ke ga bolo kae ke bala a tare ke le motho a bala a ga tang go bala ka e ngwe bolo mari ne ke ba di ke tswa gore o kena na le buina ga ba motho ka mono ka le bali o ka montsha moeng wa papa ya le ne tla ha bolo e le tsoko kwa re le lwera mona o wa di ile ja o botana lwera bo ndo ga e bolo ka potse o lo go ithuta e tla ga bolo e tla go tla mo fela waro kwa tile jwale ebe wanene ale jwale e tile ba ka unta moyeng wa fe o tse pa di mai tso go sona ha o ka se pa mpa mai tsotia tsa bona ha o ba ni ke se ta di e be le tsona se le sa ga ko go mola tse o tse pa mpa mai tso ma so a re se mo tsata yanda ya ka jinda di ya gola ha re se tlile re di robela ntate mo ha ila batla ka mogolo ka le twena o di bonang ka teng ntate ke ne ke la ka tsa go di utlwe fela gona ha ile mona jwale ba etsa pele bona bana ba bang ba dipati tse ding ka fela ka gola bile ya gola re ka etsa mohlala haholo ka wa SR che ona bua ho se sentsha ditsita kgaso nnete salang ka jeno a bontsha taba ya hore ha e sebe jwale moetapele wa letsholo la kgodiso ya moruo mmoho le ba sebetsang le bona ba re ba ipokeletse ba ipokeletse ka matotswana ha ena jwale ha ba qeta ba re ba lo pholosa setjhaba na ntate Mohaila o teng motho a ke a kene mmusong a inkele tjhelete a inkele yona ebe ha ka tla o ipokeletse ba ha o tlo motho o ipokeletse o bolela motho o inketse ntho e itseng ebe bjale o lebala hore motho eo ha e bona le se seng se itseng sa se fumaneng ka nqela o na sa itshebeletse o na sebeletswa kapo ke ona taba e moyo o tla botse ke dipolitiki tsa Lesotho o bua jwalo kapo ka nako engwe ba re nana hore moetapele ha a bua ha ke re batho ba tlameha ba bue ntho tse hahang dipati tse etsang hore motho ena jwale party ka taba tsena tsa di buang ya haeya haholo ha bile yena ditho tsa habo tsa party ya habo ebile le motho a hleng a ipoledisa tang hore potomane ya hae e ntse ba tla e tshwana le ya boetapele wa RFP fela yena hore mane party ya hae wale o sebeditse tšhelete o sebetsa tsa hae fela ebile ha ona motho a tla tlang mmotse ha a kgetha motho wa mo kgetha ha a kgetha motlatsi wa hae wa mo kgetha ke yena a tlamehang ho etsa jwalo hobane ditšhelete le di-campaign le ntho nngwe le nngwe e re yena fela ke tšhelete tsa hae moo jwale ha o tlo bona motho a ntse a question-a diqeto tsa hae ele o party wa e gana o re ke a e gana party o motho ha re ke gana party ha ke tla tlo tlare e mong ka nqela a bona ntwe ka itlolla ya hore hore be ona le tšhelete go bolela gore o ipokeleditse fela yena ka ho yena ka mona sa ntse a bile a go ka tsona ditho tsa ntse a lebeletse go ile mo kgetha goba ha go batla ba e ba kgathale ke bonyefu dinteng mme ha o nyefola wa gwaka Basotho re maletse go nka dipolelo ebe ha re di hlahlobisisi ha re di nyapolele ke tla tabeng yona ena yo buang ka yona ya polelo e ntseng ke moetapele wa SR ya hore yo moetapele wa RFP o ipokeleditse ka mahuo go na le taba e Basotho ba tlwaetseng e bua mona ya hore re na le ditaemane re na le metsi mme ka re phedisa polelo eno ka bo yona fela ha o e mametse o utlwa eka ke polelo e phelang empa jwale ha o so ka re ho monga yona re na le ditaemane tse kae tsa boleng bo bokae di tlo re fa bokae di tlo re phedisa nako e kae jwale ke a tseba ka polelo ena ha re nke fela e le bua polelo ya hore a motho ena o ipokeleditse ka mao e lokela hore le yona re tsebe ka yona o ipokeleditse ka tsela efeng o na sebetsa ka ditsela difeng ke ditsela tse ka thoko ho molao ha eba ke ditsela tse ka thoko ho molao o hlakile hore ke ditaba tsao a loketseng hore ebe o nketse bohato mme motho a moholo a tseba ka tlolo ya molao o tseba methati ya loketseng hore a e fale morao a ke hore
jwale a lo etsa hore ba ikarabellang ba hlokomela hore ho na le taba e tjena haholoholo ntho ya bang tjhelete tsa setjhaba ho utlwa ekare haeba ho na le motho a di fumaneng ka thoko ho molao e lokela motho ya nang le thahasello ya hore a tlo tsamaisana ha ena ho tsa ya reng o tlo lelekisa mahloko a tla qale a lelekisana a tsebang ditaba tsa ona mona hona jwalo hobane hona jwale tjena haeba ke tseba hore o se tlodisa molao kashi ha o hlokahale hore nna ke be ke o tshwara ke ke tla ya ho ba ikarabellang ke fete ke ba fe hore na lekgashasha o entse tlolo ya molao tjena le tjena le tjena mme ditaba tseno kaofela di tla bakwa e le hore re tlameha hore ha re bua hore re hlokomela hore re bua taba e tla ba le moko le sa tlo tla re fokodisa ho tlase a hlenda ke mohai ntate re lebile haholo ka nnete ntate re lebile haholo ntate ho fihlella le nakong e tlang hle ntate qetela ka tsebile ha monate ntate ka nnete ke a leboha ho mamedi ka nnete ke lebile haholo bona la ka nnete ra matse ke hore ba ba le ke mona ke ke tsilo go tloga ha la le kae thank you ntate wa ka ne re ke re iphathela ka ho enya kurela yona taba eno mo hiye motla ha o ka re bua ka le metu ya rona ka mohala hore re ke re utlwe rona jwale motho eo e leng moetapele wa party ya dipolotiki eo yena a iketsetsang kgetho ka hare ho party ya hae ya pele fela ke rona o tlo sitwa hore party eo e bitswa ile ya hae jalo ka ha bile dipuong tsa hae ya re ke a e rana party ena hore na ke batho ba ke mama batweng ka lekgotleng lena la ka lena la SR ke a e rana party ya ke tšhelete ya ka dikoloi tšhelete tsa di-petrol tsa di-campaign tsa eng ke nna ke tšhelete tsa ka ke potomane ya ka hona ke tla tshwanela hore ha ke batla ho tshonyetsa motho boemo bo itseng go se ka nna ba le motho a ntsa re o tletleba ka boemo bo ke bo etsang ke le moetapele gobane jwale ntho e nngwe le nngwe e re nna mona ebe qetelong ya letsatsi ha a kgutla moo o tseba ho betsa ba bang ba baetapele diparting tsa bona a bolele taba rona ha ba iphumane jalo ka yena a iphumane na bona ba iphumane jwang yena a sa hlalose rona yena ha a tla kgona hore le party ya ba e kgone hore a e jare ka tjhelete a etsetse ntho engwe le engwe ka tjhelete e leng ya hae na tse ding tsohle na o di fihletswang a sita ho etsa jalo hore a hlakale ka yena a tseba ho bona ba bang ba ka nqane ke taba tse ding tse tla ho bontsha mo ye motle hore e hlile ha hua kgweleng tjena ha hua dikgethong tjena e hlile jwale re utlwa ntho e ntjha re utlwa ya kgale bao setoropo se ba monyelang jwale ke mona mo re utlwang hore atjhe ditaba tsa bona di etsa hore ka nako nngwe motho o hlo shebe hanghang hore na mona na ebe setjhaba se tla jwetswa se molemo kapa ho tla etsahala jwang re be re mpa re di beha fela hore wena mmohiye motle o no ikutlwe tsona hore na batho ba bang ditaba ba di sheba jwang haholo maemong ana a o bjale re reng re ha ba kgweleng jwale hore ebe re tla qetella re bona dikgetho jwalo ka o so bile o ikutlwetse hore mmuso o so bile o entse boitlamo le maparamente hore ke tseo mathuleng a ntlo Basotho ba eso ha re mpe re fela ha di ya di tshwana le ha di kgutla re tle re di bona o esa ha e papatwe. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.